Salbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Sa nyo bibiyangan. Dito'y lang di pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketno at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Daytan ni Manang Dalig, lumabasan. Hoy, Flavio, artyokan tamarin taysot kayat na. Kayat na rin tati artyokan. Nay, Manang Dalig, si kamat gayam na itang sumungad. Hello, Miss Beautiful. Unay daytan kaka, saan ka napintas? Apay kid di na saan. Ado, ati-atiwan niya babalasang dito Niya babalasang dito yung ibagbagambat si Flavio. Adong artista babae, ati-atiwan ni Manang Dalain no may papaniti kinapintas. Unay daytan nanding. Makasta nga misa mo no katawa kayo, sub-sobrat kinapintas yaw. Ay na, may libre kayo no kastalaang. Ay, saan na ka pabainan Manang Dalain? Tadakas ka no, imang pabain iti grasya. Kumot kid di Sige ta i-treat kayo manijay Jolabe. Unay daytan kaka. Orderin nyo lang ti kabalan nyo akanan tapnawan ti masayang. Ano dayto yun, in-order ka o. Manok, spaghetti, hamburger, hotcake, french fries, ay na nagado. Sa nga daluson mo, gayam tin-order mo. May bus mo ka di dayta. Ay, Lusiak, may bus ko, gingay di balay At ti kahit ko asawan, ipabalkot kong taon, tapno sana masaya. Ipabalkot mo? Ay, unay daytan kaka. Ti ko na kumakot, jay lamakan nyo at alaan nyo. Sumay, jay makan ko tinala. Lusiak. Oh no, unay daytan kaka. Iliso ko nagtangan ako. Diyan ko na may lison na in-order ka. Wala mo. Oh no. Sa nga daluson mo, in-order mo? Di ka madaragan naman ang. Kabalak may buson na ikaw. Urasya ka. Ibingayan ka no kaya mo. Ay, saanan. Napsugak pa'y ngamin. Ay na, kasanungat ang tipa ng bayad ko. Sige mang kayon. Sana ko nga gordariti ka Tanay, awanan ti pagbayad. Nabsugak ko na kuma. Ay na, umudas nga ti pagbayad ko. Pagtantanamitim ka mo, Manang Dalain. Tagtagaray. Ikarkararagan na ito ikananta. Anya? Ay. Kaya nalpay ka asimang pagkabagis Dalain. Naapog ti pitaka, kabagis. Akin pitaka, tinaappog. Awan manong awan. Sige tayo na nakbasit Na-stress sa klaunay kadagiti guwapo amiron. Nagbuklis damot tundagi jay. Asinaw. Saan nyo na damagan manong tay kidem kon. Ay unay daytan kaka. Nay, nagadumot tundagi to insangput mo ngagkakaima sa makan. Flavio anak. Nalaing ngamin to'y anak yun anang. Nalaeng wano nasikap. Ay nalaing anang. Anya paglaingan ayat tidakda kamatam. No sa anak ka nalaing, sa anak ka nabsaw, kan awan kumadagitaw. Sa dino apunsyonan, tinangalaam ka dagitaw. Awan ti punsyon nanang. Ingapok dagitaw, ijay Jolabay. Ay ado agarot ti kwartam anak. Awan nanang. Sungarod na nalaingak. Ay, loko ka. No awan ti kwartam, kasano nga rod anagatang mo dagitaw. Inanang may.
Kasla diyo am mo ni manang dalin. Na, apay da dya abaak. Inlibre na kami kaninandain. Ay, unay daytan kaka. Apay nga, ingin libre na kayaw. Inarartyo kan milang kat nagilibre mo tan. Imbagami ang nakapimpintas. Nga ano ti atiwan ng artista. Kasta una yung ti katawa na. Hindi kwan, inawis na kami na mapanmangan ni Jula bay. Anya palat sa pulan mi ngay. Go mati para phones. Ay, di kay laki nagpainan. Iso tinangawis ka na kami. Iso ginundawayan mi mutan ti kinasaramunit na. Baktan. Ay, naunay daytan kaka. Di kay manggunggundaway iti padayo aparso tada akas. San mi mut hinol up no intaray ti kwartana nanang. Iso mut tinang ipabus oy babaan ti panangilibre na ka na kami. Iso no problem nanang. Mangan kayo ki di amangan ta adu ti makan. Unay daytan kaka. Ada kwarta mandeng. Awan nga raw. Si Kangay. Awan may. Ngam adamok a pangalantay ti kwarta. Sa dinaw. Asino ko na ma? Asino nga raw. Siyempre ni manang dalen. Asino pa'y kumangay ti makaiturad nga gipadawat. No saan ngay sulaan. Mapantay istoryaan tapno kay kayat na. Damagan tantuman ti husto anagan na. Nagadumat ti ipampanagan daking ko na. Sara. Kas kada munit ki magbagada anagan na. Nag-change name siguro. Wala mapantang rodan, hindi pala ida. Bana, ang si putang tapay mat ni kabagis na Ta nauyong na dyan lakay, no, pasyaran dati kapsat na. Amang no kamatan na tayo ti sumil silap. Mapalin na tamag. Basta sumil silap adyamante, wano balitok. Sumil silap adyamante kan balitok abadang. Aha, oo, na itang kaka. Ay na nagsaya at kayo mutan, tay may dak pinasyar nga ore awan sakit ko. Mumutay manang may anak kapimpintas. Best friend da ka ngamin. Umay da ka man kail inistorya Ay. Pudnaw, di ko na ni Flavio manang dalit. O, gaya manang. Anya ka na, ti pudno anagan mo. Sa ibagbagada kami na Sarakano, tinagan mo. Nagitimot ang dumakot. Ibagbagada amulit. Nagadumot ang tinagan mo. Kung nagadayumot, itinagan mo adalin. Wala nga raw. Nagan ti bakit day ta. Nagpintas ba't gayam tinagan mo Sara. Nagan ti Amerikana. Ha? Oray jay mulit. Nagan mo ti Amerikana. Kung nagan pa'y ti artista. Bagay kumanagi dyan nagan ta nagpintas ka manang. Da kayo mut. Nagan ko talaga dagiti doa nagan adi nakamat yo. Ketidalen, nagan ko iti sirok ti latok. Tama nagsaksakitak idubinga. Apay, patpatsin nyo na dyan manang. Ay, wunmut Siyak pa iti kunayo. Amin na superstitious belief dito'y lubong. Kat aday ti puso kan panunot ko. Ha? Una na itang kaka. Amo manang, at nagayiming agnagan iti Richard. Agkarasakit. Sa pinanagaran na iti angkwan. Kabigatan na, naunat. Ha? Di na siguro kaya tinagan na nga angkwan. Awan matimbagbaga na, di na kayat. Apay nga ni Tata Dalmas. Pinanagaran damot iti Hercules. Isot ki Marwan ti sakit na. Idin subli na ti Dalmas. Anagan na. Ad-adan anay dalit. Pinanagaran daman iti Hugo. Bolon na matan anagunat. Ngabe, di na pulos impad paduktor. Ama mo yun na niya tao, manang. Ti solusyon ka no di sakit na kat sukatan tinagan na. Saan ka nakasapulan ngay paduktor? Anya nga Kimaro ti sakit na ngay nangalakin ko alay ti tanam. Ay unay daytan kaka. Imbag ta nagpaot kayo pa'y manang. Ha? Dakas, ti kay papanantinagan at dalin. No, sana masapa maunat. Sana makaasawa. Nagsakit kayo mutin nga agangaw. Saan nga angaw manang? Sana ya, believer kayo iti superstitious. Diyan nagan at dalin kat maday. So nga subliyaw ni tinagan niya sa Ramon
Unay daytan kaka. Sara, monet, kunamot Ilocano nga ron, di Saramon Night. May bagay lang na iti kinampang kinaragsak yaw, itaanagan, Saramon Night. Unay daytan kaka. Agkararwar kamit, ten kabagis galain. Papanamanan. Ay namanong bakbakutan akong dito'y lubong. Isu adi mong damagdamagan no sa di no titurungak. Inkan sa manan mangirwar iti ATM. Sana dakes manong, sa damot may ruwar. Ti dakes no awan may ruwar. Sa kantolag sardeng agirwar no may busan kaan. Kapilitan akasta no awan ton ti may ruwar di huston. Na, unay dayta na panagras-rasaon. Inak man laengen. Na, uray ka man. Surotak man itinalimag. Ada kaun dito'y taon proper. Kat hustaw ti atap kau. Lalakay ti pangibusan na iti kwartana. Ay, una yun na ita kabagis kau. Lelelele. Simrekdan iti dayja restaurant. Dakkel ti bayadan na ijay Taklas dayjay restaurant. Unay daytan kaka. Ada akaw iti asidagdamang mangan. Hay, nakayabuklays kan miran. Di kamot agungot dito'y amanong ta kababain. Luklok kunyo ti kamsat kaw ang nakakaasay. Kaya't siya, tayo papulis kaya. Sana tata. Inawis na kamimat ni Manang Dalin. Ta gayam mimat ka raw. Gayam mo no kaayan ayat akikikilal yaw. Ay namanong, agulimot kayo mamat. Tasan apod mo ti bagbagayo. Kanayaw ngay gas-gas tom ida. Ta pinalpaliiw kayaw ili pa ilaay. Nanding, yawit tan dagi ti kananta. Tay tuloy tan ti mga ni Jibalayaw. Nasupot mo ayaw. Ay! Lamagag kayaw na kayo tulisan. Danugag sa nagtang ngiyaw. Awaran kayo tibain. Kalatan tan tagisupot at tumaray ta. Sige. Wala. Sige. Na. Nagpartak na nagisupot iti makan. Nakukuskot. Tumaratan. Ay. Agaluhan kayaw. Tayo pabarangay kayaw. Sikamat na lang. Agawitan. Ay namanong. Nang kibur kayo kidin. Unay daytan kaka. Apay nga maid, adi ka pala makiasawa ngam ti agkaskasta ka. Pasig nga ubing ti kapulpulapul mo. Lalaki mo't nga raw, saan mo ta babae? Nagijay pagrup-rupa mi raw. Saramunit ka talaga. Unay mo daytan manong. Ragsak ko nga rudmat daytoy. Ragsak mo, ti paluklukaw. Kasanaw no may busan ka, kat agsakit ka, o no may dalit ka. Asino nga ti agrigat, isuda ka day. Ay, di na kan totalyawon dagi pasig kami raon. Isa kayat ka, ngay pabarangay ida. Tapno bagbagaan ni kapitan. Isarding lang ti mangluklukaw iti kasken ka. Unay daytan manong. Makiasawa ka no, iti may sa kanakwada no, kayat mau, tapno agsardeng ka. Ay nakabagis. Gayom ko ida. Apay tatila pa kasiksikuram nga men. Kita ay ti pagsaya atam dalain. Tanay, bakit kan? Ngam awan mo't manaknakam mau, just kay. Unay daytan manong. Anda ka Martlina, anyat gagaram? Ay, umayak ko mamakisarita, kakadensyo. May papanitian niya. May iti anak ko, nadanon mo iti restaurant, idi na minsan. Kat nadamag ko, nga ipabarangay mo kano ida. Iso nga agpakpakaasya mo tin Pagsasaritaan tayo dahito abanag, tabasila ang mo dahito.
Panang loko nga may, tiyara aramidan na iti kabsat kao. Diyak kayat nga damang loko iti kabsat kao. Baak lang arodan, lokon da pailaan. Unay daytan kaka. Ay kinasaritak mo ten ida. Da Flavio ken nandeng. Kayak damot agkid daw iti padispinsar keng ka. Ken agpadispinsar damot kinidalen. Lokon da ti kabsat kao. Kanayon lagaya makikilan. Ay nagkarkari damot ten nadidan ulitan. Kaya't kao amang ganida. Saan mau ngay sarsaritaan ida? Ay, kwa kaka, siyaktin mo nang may dituyen atap numaliklikan tirire, kan saan na pagkikindaawatan. Aya ba mida tao may da makisarita? Uwan, agsubli kami adagos, unay daytan. Marang dalin, tata din siya. Pakawanan na kami kuma. Saan taon na maulit panagbalpalibre mi ka ni Manang dalin. Tiyan mo mi ngamin kat okay lang dagi dyan tayo sumatagaw awis ngamin. Puno na ita, tata. Puno ti kunada manong, isungawan basol da. Diyak kaya ti pananggundaway da iti kinaimbag mau kadakwada. Maudin da japan nagisinarak mi kan ka Manang dalin. Pasinsyahan na kami. Pasinsyahan na kami, Manang dalin, please. Awan ti basol yo. Saan kami napulos nga masidigkan ka? Nasaya at launa na ita. Natural nga sakit ko na ita, takabsat ka. Katbalagan kayo. Maminsan pa ya kikilan nyo to'y kabsat ka, idarom kayo. Saan tata? Ikarimi na ita. Oo, tata. Ikarimi. Sige, ang sandak mo't ngilak si dagay yumuan. Unay daytan. Sumaramunit ka pa ilaan. Ay namanong ragsak ko ti umisam. Diya kayat, nga dagnir-nervyos iti sangok. Unay daytan. Una manang dalin. Ang gagayim tayo lataa. Sa nakbutkit day adaka sa tao. Iso sige. Kariyo day ta. Diya kayat ti switek at tao. Tandaan nyo na ta, ha? Unay daytan, kaka. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapaulwan. Saramunit, abakal. Kat ita, adoy ti pakasaritaan, anapaulwan. Mangkukulam. Kas makita ka dagiti mata, kun mabasak, di tamuging mo, adda sakit mo. Isumit, adda sakit ko nana. Isungar da pinayaban na katap na agasan na. Wan, kas kunak itay, mabasak iti muging mo, anakulam ka. Ha? O sino nga tinangkulam kanyak nana? Timang kukulam. Unay daytan kaka. Natural amang kukulam, tinangkulam, ta kinulam dakit nga raw dakas kinunam. Alangan mo, at tinangkulam kat karpintiraw, wano huitingiraw. Amom, kabsat, adamot karpinter, kada witingero amang kukulam. Ngam, ti ibagbagak, kat full-time amang kukulam. Apay adda part-time amang kukulam. Kadamot amumot ita na panawan. Ado una yun ti pakabisi anti tao. Bisin to pa yung lagi ti tarabitab, unot chismosa. Ngamen, sanda na mapimpinda ti tao ken lugar apag chismisan da. Iso ag online chismisan ti naduma. Daytan kaka. Sige, agasam nga rodan ti anak kaw, sana ta chismis. Ay, sana kaslakan na dayta. Masapul nga i-prepare mo pa yung matati kasapulan ti mangkukulam. Kas kumaiti dikat asukar kenyog. Apay aglutaw iti inkiwar. Maiyatang dagita. Kan mangisagana ka iti may sa dosena a red eggs, kan may sa dosena nga itlog ti pato. Apay sana mabalin ti itlog ti manaw. Ay isaan tayo asupringan ti kayat ti mangkukulam. Tapno paimbagan na ti kinulam na. Sige. Agasam mo ti anak kaw. Isaganak to na kita. Ay adapay, mangisagana ka pa'y iti grape
Wine, kan oray 2 kilo laang alitsyon baboy. Awan, ano kasta? Matay ti maagasan Ngamen, jak may produce amin lagi ta. Naimpan ko ti doktor kat libre. Agas langan ti kasangay. Saan nakabalan ti doktor nga gasan ti kulam? No, di mo may sagana na kita within 24 hours. Ay, ada magsat ti angus na. Ulay daytan kaka. Tatang, imbaga na ka di, no anya ti sakit ni ading? Kano nakaalaan na da di sakit? Nabelbel ka no at rangkasaw ta pinakaraw ti mangkukulam. Awan mo ti kabusor ni ading. Kasi ano kumamot nga ti mangkulam kun kwa na? Isuma ti kuna ni bakit ansain. Isunsamot ti mangkukulam. Ay, di kag sasawi ti kasta. Ta amang ano manggagndang ka nagiti alipures na kan isip-sip na kin kwa na. Anya? Unay daytan kaka? Tatang, ipantayo langan ipa-check up ni ading. Ipa-check up tayo iti espesyalista. Sana pangbiitan ngamin ni bakit ansain. Isulatan ti makaamo ka ni ading mo santay. Unay daytan. Lay, limot bakit ansing ti umawawag. Hello. Apang imawad ka, kabsat ansing. Ada nakapatpatag nga ihabol ko nga men. Mangbiro ka man iti baro arwar, 1,000 pesos. Daytay kagap-gapu na unay ti bangko, uno ATM machine, daytay kaplansa. Unay mo daytan kaka. Mangiruruman sa mo dayta amang kukulam. Talaga akas ta. At nagpupunipunan iti kinadaakas. Ngam, no may tadyo ti daw na. Ay, nasingput nasingsingput pa yung anghel. Unay daytan kaka. Sige. Rugyamit ang tagbirok. Tadataning ti submission na. Aguray basit Mangtaranta ka pa imal. Ay talaga akas ta. Tano ka sano ti kapartak mo nga ag-produce iti daw na. Isumet ti kapartak ti iimbag ti anak mo. Ulay daytan kaka. Sige, i-produce ka amin dagita iti kabiitan na panawag. Tapno agimbag laang ti anak ka. Just kikit na. Apay nga minapatpatsin nyo dagita, tatang. Mangiruruman dagita. Nabibit ka no nga gimbag ti kabsat mo. Ipantayo kit din ni ading ito ospital. Palaran nga minin, daytar aramidin nyo. Mangiruruman mo't dayta abakat. No adda naragsan asakit ni Sante, awanan Ang mga nagwaras pa yun ti infeksyon iti bagina. Kat ad-adan amay dalit. Urayan tayo pa ti resulta na Ta narigat mo ti agdarasunaos. Awan da ka, snutong palan tayo ti kuna ni bakit anseng na makaagas iti kinulam. Ado ati pagdaksan na tatang, matay ti pasyente no kasta. Ngamin, awan mo ti itid na nga agas. Kasano kumangay ngumimbag ti tao. Kat saan namot nga ipa-x-ray kada ipa-ultrasound ni Sante. Nalaing da dagita. Adda third eye da. Iso mabasa na kano ti mata ken muging ni ading mau. Apay, adda nakasurat iti muging ni Sante? Dagiti linya kada abot ti muging na ket adda kano kayat na asaway. Diyan mo tatang. Numawan kasi ti doktor, sakbay pa'y ngagbabawi tayo. Unay daytan kaka. Awag lang awag na ti abakit. Hello. Nagbayag kamutan amang isagana kadagiti imbagak nga isaganam kat karkarintaran na kunti mangkukulam. Aguray ata pagigintanak nga itay. Ala, iyo lamlatan nga yag dito'y balay, no anya dagiti addaditan nga isaganam. Uray no jay leksyon pay laeng ken red wine ti iyo nam ditoy. Ken datay kabarbaro asa nga ribaw. Maudin dagiti diket asukar nyo kada itlog ken dumapay. Ken jakayat nga dakabalay mo akong trabida. Bagbagam ida ta ikaum da tingiwat da. Tapno agimbag ti anak mo. Uwon, sige, sakti makaamoy ti dayta.
Iyag ko dito ang nagitaadaan ay sa ganak. Ay, unay daytan ka. Kaano nga raw nga umimbag ti anak ka? Di mo pa'y lanait ito amin na kasapulang timang kukulam. Imbag ti sasawa mo. No, kayat mo nga gimbag adagos. Itad mo ti cash. Ta siya ka, ti mapan gumatang ka dagiti masapsapul timang kukulam adaduma. Tapos saan ka ngagtaktak pa'y? Siya akong timapan ta nabibiit. Ang magtad ka ati pletek. Kunsukat ti taktak ko. Kasta talaga. Unay daytan ka. Malalala, muto yan, tapno umimbagan ni Sante. Alawan, itad ka. Unay daytan ka. Agsubli akman, kapaliiwag na niya bakal. Nadya, impagtan na kalingid ako nagaws. Di nakita. Tiyan muna kat nag-aawid ako ni tayo. Saan? Nani, isem nga isem. Akaslada pa karagsakan na launay. Ay, ijay ti pagpwestwak. Tapno makitak ti unag ti kusina na. Mapanak iti dahil ti abanda. Nagdaras da ito'y apangwartaan. Ado pa'y ngamin ti mamati iti kasto'y at trabaho, kan panangagas. Mangkukulam. Ay na nagibasin dagito'y ataraon. Saan kun aginatang dagiti dadumang yung pagatang ka. Sa bali ti ginatang ko tadagito. Embutido, special ham, special pansit, special salad. Ay, kung nagsarang-sang alitsaw na. Ay na, makapno ka talaga. Agsyatak bang kiday. Unay daytan ka. Talagang awan bain na niya bakit ansay? Apay tatang? Husto ka. Masapaw ngay pantan ipacheck up niya ading mo iti doktor. Apay tatang? Adda na doktalan niyo? Saan kan ngagdamag? Basta'y padoktor tan ni Santay iti kabitan na banaway. May maglakit din tayong pa-check up dak. Tapno nasigo na ti rikrik naag. Un nga rod ading. Saan mo't gayam husto timbagbaga na dya bakit sweetik na dya. Awan nga min kwarta sa binaybayak ni tatang nagtignay. Saan ko kinontra. Sa nabali. Apaman nga agimbagak iti ustaw. Agtrabaho tapno masokatak ti gastos ni tatang. Ay, saan ba na panudutan na itanak? Tikit di daras ay imbag mo, ti kararagtayaw. Agyaman ako na tatang. Kita galuan na dya abakay. Isugayam ti mangkukulam. Ha? Kinulam na ni ading? Kinulam na dagiti kwarta ken bambanag ngayon paala na kanyak. Ay, unay daytan ka. Saan tangad padpadlaw, tatang? Why? Saan na nga mo? Nga mo tayon ti amin. Iso nga agpamarangak mo, tasak ti masakay. Takita man. Nanya manan ti aramidin na linulokaw. Kaya't ko nga may na maaktaw ken mabainan. Tapno saan nga agruam amang lukloko iti ado at tao. Ay na, kaasimot lagi ti awanan alinukloko na. Huwag nga raw. Ay lumabalin la ko bakit iridis kaun ti salbaga bakit. Uray siyak tatang agngar-ngar yutakmut. Asiditan, di tagpadpadlaw. Naganas nga sugal-sugal ti salbag. Uray daytan. Imimbag ka din ni Santay? Saan pa'y nga raw? Katsak matan ti si marunong agsakay. Nalakaladay ta. Isaganam lang ti kasapulang ti mangkukulam. O, kabayatan na, agtumar ka pa'y lang iti paracetamol. Anya, ay uray daytan kaka.
patumareng ka itan, ta ado ti paracetamol ko. Adaw, ti paracetamol mo. Ay, ado. Mabait lang ta patumareng ka, tapno napigsa ka amang isagana kadagiti masapsapol ti mangkukulam. Adaw, ti paracetamol ko iji balay. Isunton ti tumaray. Sige. Nay, miraam ti rupak tapno mabasak mo tarupam. Sige. Masaamon ti rupak. Ay, adoon ay ti bagbaga tarupam. Sige. Basaam latta. Ta ibagam tapno amumi iti anak kao. Ay, saan ka nga umimbag? No da kumun kontra. Masapol ang nakapokus ka kadagiti amin na paalaken ka. Taiti ka nito nga da kumuntra ay dumagsen at isakit asagsagabaam. Ibagamaw na niya ti masapol. Nalakalaang mangisagana kay ti dua adadakkel nga itlog. Ken maysa adakkel nga imbutido plus red wine. Pagabaya mabalkutan di dua nga itlog kalpasan na pigkatam iti 3,000 pesos. Kasta ka day. Ben, 5,000 kuma ngam intawarang kan. Iso 3,000 lang nga pesos. Anya pa iti masapol. Oray mangtid kan tulangan, ti oray basit lang nga donasyon. Manungay ti idonate ka. Basit lang, agas lang, matitak-tak ako nada. Manungaraw. Uray ko lang, uray 1,000 lang. Sige, mapan kami nga ruday. Nene, ipisok mo pa dito at 1,000 donasyon mo. Maminsan amin ang inton bigad, tawan kasko ita. Inakpay mangirwar. Itad ko amin na inton bigad. Amam kaka, ti kayat ti mangkukulam, kat no utangem ti donasyon at da porsinto na. Unay daytan kaka. Saan nga mo na diabakan? Nga adda pulis ka nakakamang tiliwkan ko ana. Agin papahagasak tumat na. Kalpasan na. Pusasan minton. Lukaw na diabakbakitan. Pangwartaan na timang lukaw ka nagitipada na. Kaadwan na pa'y marigrigat kliyente na. Sige, papantayon. Najay balay ti pagnanaadan na. Mangultimaw ti salbag abakay. Agtugaw kay ti sangok ta eksaminong ka. Basa ag tarupam. Sige nama, masamon ti rupak. Kas makitak. Ado, tinubyam. Ano? Sana po nureta. Umuna pa lang ay magam kit palpakan. Nataraki ka nga men, isuanak kunak nga ado tinubyam. Si kamot angaw ko laday dyan. May kadwa, mabsug ka itinal daw. Mabali na kasta. Ngam saan matunay? Dakkel nga mintabagay. Ay mabalin ka di nga aprusak kan pisilak tatakyag mo. Tapno mabasak pa tidak duma sakit mo. Aramidan nyo lata. Wow! Talagaan na tibker ti muscle mo. Andyan nakita masakit ko. Ay, ado, ti sakit mo. Mabali na manggudas kun kay ti kabita na panawan. Sika, ti magudas iti kabita na panawan. Ikitain nyo na iti aklintek. Naluga na nun, iso di na mo ti sasawin na. Agpalawag kanto na di presintuan. Sige, pusasan nyo tapno sana tumaray. Sana. Nay, talaga napigsa tilimugan iti da ito a tao apay ngay. Samarling kayon ngagpampamarang nana. Tan na tiliwan kayon. Kat sumbatan nyo amin na panang lukoyo iti addo at tao. Saan? Ibatandak. Ibatandak. Ibatan na kanto na di presinto. Bakitan ka aloko. Sapay ko ma, tawan tumanor payakaskan ka. Agar-gar yitak iti na ito yabakay.
Imbag tadla kayo anang tiliw kan kuana. Kan imbag ta nakapagtipelak. Tajakit na bekil kuman. Ay, sika. Ang nakam kamot nga tan, anseng. Unay day tan ka. Lukayat mo. Ili pagbaludan ti pagagasam. Takitag man no niya ti aramidin dakin ka ijay. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan arapaulwan. Mangkukulam. Kat ita, adoy ti pakasaritaan arapaulwan. Chico, kas kadamanok. Ay! Anya da jayan? Addan samot tin ng barsak di tatuktok ti balay. Asino kumamat nga iti loko ng agbarsak iti atapon no bubungan. Talaga alokot akin aramid, Nardo. Adalakit din nagbarsak. Ha? Naglokon. Aguray ka man tayo nakitain. Ang mga nusikat ti barsakan na. Agbinarsak kami ano siyak ti pagbabagtitan na. Unay daytan kaka. Daytamad gayam duduugan at chiko. Ti kunam ngagbarbarsak di tatuktok. Anya? Agtinag tibunga na. Iso mutlagayam Nagdadakkel ngamin dagiti bunga na ngagtinag. Iso akasla bato may barsak di tatuktok. Idi pala nga kastabakit. Idi pala ngagtintinag tibunga na ita duduugan at chikaw. Gaputa makikigtot ka. Maalarma akmitan. Di ka pala narwam ngamin. Masapol maikat day ta asanga nagturong di tatuktok. Tano saan maikat? Madadaol day ta yero akanayon matinagan iti nagdadakkel bunga ti Chico. Una? Aga sumut ngamin day ta kasla gem-gem akadadakkel na bunga day ta Chico. Sa nakangat-ngato pa'y akayo. Oray kumaano kukwata. Saan magtakuko day ta karuba? Kan ado pa ti makitkitak di ta arubayan bunga ti Chico natinag. Uy, malunglungtot dang. Aggapuda amin di takayo ti Chico. Agasa mo ngayon nagitang agpesaw. Ito'y amin yero ti pagkinlagan na kita. Ay awarin na, mapirdin ti yero. Nabutbutan sa pa yun Talaga napirdin lakay. Adda ngamin nagtudtud di na minsan na nagtudoy ti napigsa. Ay, madi na ito yan. Masapula kasaritak na tatapulon nyo kung na nakatalina. Ure na itan. Isu ay barok. Uy, nana. Malaksid apakakigkigtutan ming agasawa no manabtuog na itirabi Madadaal pa yan tiyero mi. Ay, wun barok. Talaga madadaal tiyero apagdiswan dagiti nagdadakkel bunga ti Chico may. Limabasmat ngamin ti sangana iti bakol. Sapay nakangat nga to akayaw. Amin duduogan na ita chikaw. Sana kas kadagiti daduma at chikaw babasit lang akayaw. Kan babasit ti bunga da. Dahita chikaw yung kat nagdadakal. Wen nga rod barok. Talaga jakmet kayat dahita at chiko tanakangat nga to. Di pa'y masukdal ti kangato na. Kan may sa awam mo ti pagsukdal. Na sayang mo't adagiti agregreg. Saan mi matulay kayat ti Chico? No kasta matinag, masugat mo Kan saan to matlangan na saya at ti panagloom na? Una, siyempre matinag, malulo, masugat. Iso saan napintas ng agpaiso ti panagloom na. Ang alabarok, bayam tayo bagak to kindi tatam apulon nyo ta, paikat na laangan, day ta sa nga nagturong di ta ayan yaw. Ay unay day tan. Agpakalaing kamay tabak-bakitan. Nagkuna apo kanem na ita Chico ta. Inbagak aya, day ta si bubukol at Chico ti mapukan. Anya nga ron nga iti pukanam. Day ta sa nga nagturong di tatuktok ti balay danardo Anya ti problema ni taya. Kasi siyempre agtinag ti bunga nagdadakkel. Kat manabtuog di tayero da. Malaksid makigtut da. Madadahil mo tati yero no kasta. Ay, pakasiksikuram aya. No si kangay mo ti madadahil ti yero na. Gapo iti bunga ti kayo ti karuba. Anya mo nga ti riknam. Ay, yakpay na padas na ita. Iso sana tila damdamagam. Pilosopo ka mo talaklakayan.
Paikat mo day ta sa nga nagturong dita bangir aluti ta kababain. Agiwara iti adu abulbulong. Kadabong bunga dita malunglungtot. Pakibulong kada bunga, pakibibiyangam. Na, awan panunot mo talaga. Bagimlat ang mumet. Pakasiksikuram ngamin ayan na kita. Apay di ka makawawat. Perwisyo nga rod, iti sa bali at tao. Awan mo't ibagbaga na. Kandi na pa'y kaya, libre abo nga amakanda. Sandang entrisado iti chiko. Apay ayata isarsarita am ida. Mom, imay nakisarita ni Nardo. Paikat ka no day taasa nga nagturong kadakwada. Ta naabutanan ti Ruda. Unay day taan. Kunak man no'y papukan yun, nana. Imbagak muten kindi tatam apulon nyo baraok. Anyat kuna na nga eh. Namumuten day jala kay piluso po. Nagrigat akasarsarita. Nalawag nga raw, di na kaya tapaikat na itadakkelasa nga, nagturong litayan may. Kuun No kaya't na nga raw, iso ti umayag sagad a binigat kadag iti margirig abulong ti chikaw. Kan paistimar na ti yero ama na dahil. Kan paikan na tinapos ko la, bobila na itabalay tapnosan kami mata makikigtot tunggal adamat na gabunga na. Ay, unay daytan kaka. Makaring-ring ka, bakbakitan. Manakibiyang ka. Siyak manain, tinakabasaw. Unay daytan pulon yaw. Apay awanan at talaga ti panunot kenakang mo. Arabisin kan tu paya bakbakitan. Ay, padasem ta ipatalikod ko ta ulom. Anyat sirbito'y bagi kadakal. Katanyat sirbit ako di sirabagbagi mamay dilig kanyak. No siyak ti mapalugsaw mo. Ano asaw? Kaya't mo ti may purwak. Agkalaw ka man dito sangaw. Kat adaw urayot nga awag. Orayam ki di ti awag ni kapitan. Ta isot umawag kan ka. Apay in kapitan dak. Anya ti ammo tayo ngay. Ngamen, ti tao a perwisyo kat ikakapitan. Unay daytan kaka. Kunak man ipapukan dan dayta at chiko. Kanayo na kamakigtot iti rabi oray aldaw. Kaslad da mangubur dito'y balay no agtinag dagita bunga. Bayam, lisa bakit? Siya akong timang ipapukan iti sangana ang nagdakkelan. Intun bigat ko man. Oray itan ano dalakid timang pukan. Adda ni dagul dita. Sige, isunti kasaritak amang pukan. Oray na itan. Ay! Agko na apukanam na tadakkala sa nga tilsikaw. Naman ba nungkat dito yan? Si Tarandak palaag. Ninardaw, di kasarita yun. Sana siya? Di mo ituloy na ta. Sukdalang ka dita, no ituloy ba? Akay bunga sukdalang tata. Una na tan kaka. Umulog ka dita ko nakmay. Umulog at malayan. Ang mga nusikat yung mapukan ko. Salbag kalakay. Ha? Unay na itan kaka. Ituloy mo apukanan, tagbantayak. Sige, pukarek. Basta si kati sumangaw kanila kay pulon nyo. Siyak ti makaamo. Nauyong na dyan lakay. Papispisak kumakit. Saanan. Ta senior mo't namin. Sa nagkotong nagpasik. Nakakarakarit nga ron. Sa lagnakam na dyan, no isalapay ko dita sanga. Ha? Apay lupot na isalapay mo. Sabagay. Naka-in-in-pis ti bagina. Nalakalangi porwak nga isalapay dita sa nga tichiko na. Sige, rugyam nga ruran tap numalpas. Una dita. Dinalpas mo't laeng. Hanggang si kamot tinagastos lakay. Kapilitan tadi namat kayat apay kat didak kalasanga. Alasaan abalin Nardo lakay. Taawanan ti parikot. Awanan ti pakakigkig tutak amat nagditayero. Kan awan mo't ng tinagpuskol abulong akarkaraidak tunggal agsapa. Una bakit? Awam mo lang arod tinaramidan nila kay pulon nyo. Loko mo't alakay. Anya dayjay? Sa bali maranday ta aparikot. Anya ngay dagijay kasla babasit mo't abat bato anay purwak di tatuktok ti balay.
Daatap ko bakit nakita kiti na minsan. Anya tinakitam lakay? Ada kulkulungan ti manok di tangatom. Manok nila kay pulon yang. Apay dagi ang manok. No agkaray kay da. May purwak dagiti daga. Ridot kas kada kananda mais. Sos, di pa ikat mapunnon ti daga. Kada mais, kan babasit abato. Tuy tuktok ti balaytan. Pero huisyo talaga ti aramid na ita alakay. Masapol ang makasarita ta. Piloso po, kan dugos na di alakay. Isa nilangan na nakatalina ti kasaritak. Unay kat ngamin daytan. Ala, Nardo Barok, bayam ta kasaritak to ni Tatam Apolonio. Bareng saan manen ngagpiloso po Saan nga inaangaw na iti abanag na na? Mapundong tirugit ti tuktok ti balay may. Matanawan niyo mag. Salbag ngamin dagita ang manok aparapalot. Ado ti manokyo na na. Anda pa'y upa. Ado nga upa tinakitak. Manok amin nila kay dagijay. Ila ko yun, wano partyan yun. Ay nasaan akayat nila kay. Amuyo mo ti kinaturay na nga oray nakakudkudiser. Nakakarkarit. Maday ti panagrasrasun na. Wani nga raw. Pasensya kayon Barok. O nay ngaminan. Reklamador na kita at tao. Saan damot nga reklamo nga wan gapgapuna. Apay makaluksaw ka ngay. Isuda ati rumbang agluksaw. Apay ay sakit mo ina. Nangakamot na bakatan. Amok ngamin panunutan ti maiparbeng. Sika, ti ayan ti bidot. Isu nga agpanunot ka mamubaset. Awan ti rumba nga panunutan. Na, anya kad ti panunot mo ay ngamin. Talagamot, ngawan linaon ti utok mo kanawan panunot mo. Dayta ti husto. Matibab kan no dinak pailaday wana. Ay na, nawan na saya at may sausawang mo. Agsawa paila. Itong kwan binasibas ka niti sinilas na nga. Ulay daytan. Rinabii kan binigat mo ten akasta lakay. Mapunon day tatuktok ti balay iti rugit akarkaray kayen dagiti manukda. Dito imot nga rod ti turungan dagiti karay kayen da. No sandalat ang ikaskaso ayakar dagiti manukda. I-report kon ka ni Kapitan. Kasayaatan day talakay. Iti kasta, saan ka amay rubo ang makiriri iti tao akurang ti panakaawat na. Awan nakem na ko namkit dia. Unay daytan kaka. Anya ngay ita. Naikan iti sumons. Ingkasung batan ti reklamo dakin ka. Nakisiawanan ba inatattao? Awan nakem da. Ay, nalakay aya. Di mo baliktadin ti lubong. Di mo ibagbaga nga awan nakem kun ba indatasika ti kasta. May sakamat nga. Awan nakem kun babain na. Dala. Wala. Tapnawan ti riray. Ngam amu tayo mo tasika ti kasta. Naikam. Nablunsan ti sikat ko. Langgong bakit? Basi lang nga arabis matulid ka. Nandanida makaas. Langlastog ka tadakal ti bakay. Nalaslastog ka? Awang mo nga ron ti pagkari mo ka naglastog ka. Pog-awan na kalati angin ka may parusisikan. Udaytan ka. Agsagana ka kiday. Tasaan la barangay tinangi reportan dakeng ka. Pati health department. Ta kasano ket pati rugit ti manok mo. Ket tumpak amin di tatuktok ti balay danardo. Just ka. Apay manong Polonyo. Diya mo ti pagdaksam ti panangikabilyo ti manokyo. Iti batog ti atap danardo. Saan naman nagreklamo iday? Sabali di, sabali ita. Ita, napunon ti rugit ti tuktok ti balay na. Agapwanan nagti manok mo. Nungay baliktadin tayo ti sitwasyon. Tas kamat ti akin baba. Ket punuan naman iti rugit ti manok. Kada rugit tinuang ti tuktok ti balay mo.
kas kada bat-bato, kanon niya pa'y di tarugit, anyat riknam. Kwa, kapitan? Ala, Nardo, ibagam ti kayat mong ibaga, kinimanong Polonyo. Naibagayo amin ang kapitan. Hanggang nayunak lang. Tatapulon nyo. Sursuruan nyo mo't idumngag iti pakiusap. Iti kasta, awan mapasama kariri. Sana rason nyo lang ti dengdenggan nyo. Kan ipapilit nyo. Kasano kami mutan nga eh. Chiko, kas kada manok ti parikot mi kada kayo. Lalpas ti parikot mi iti chikaw. Simublat mo't dagiti manok yo. Kasarita da kayo tinasaya at ngam umingar kayo mo't. Nakauy-uyong kayo. Madi ti kasta manong Polonyo. Naimbag, ta nasingpet na kita kasawaan Nardo kan Lisa. No sabalila tao at loko. Amang ano inyabot da kayo niti 6 feet underground. Ulay day tangka ka. Larigat tinakarit itan na panawan. Nang runapay. No sika mismo ti ayan ti bindot. Ulitag. No loko laeng na kita ikaskastam. Awada, iyabot da ka kunak manen. Kapitan, dispensaren dakla ko maliti nagbindotak. Nga sino tinagbindotam? Iso ti pagkidawami ti pamakawan. Unay ni tangka ka. Nardo baraok, pakawanan da ko man ta saan na maulit ti kinagumsang ko kada kayaw. Asino ako mamot na saan ang mamakawan kat agpagpakumbaba kayon? Kasta tinasaya tatatao, amuna ti agpakawan kan mamakawan. Tapno malpasadagos, ti parikot. Tano agpada anatangken ti agsumbangir, awan tinasaya ta pagbanagan nyo adwa. Agyaman nakabarawak, no napakawan na kahon. Bayan yun na niya tata. Ang agkari kayo. Ano adan to pa'y pagbasuran nyo kat saan na kami kumakart-karitan? Saanan baraw sanay. Agsingsing pita ka. Awanon tinas ka na pagdanagam kanyak. Suraya talaga. Kasta tapno awanan ti parikot. Unay tangka ka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan arapauluan. Chiko kas kadamanok. Kat ita adtoy ti pakasaritaan arapauluan. Sugsog ken sampitaw. Apay si kalalakayan. Sumamsampitaw kay ti saritaan dagiti agtutubo. Makiububing ka mat. Anya, hindi bakit. Ammo alya, masapol nga ammo tayo ti makibagay kadagiti amin akita ti tao. Kasta ni Apostol Pablo. Agiraman ka man ni tinabayagan na dimmaga. Oray awanan ta nasaya at ti pakasarsaritaan na. Isaw ti ulidan na iti kaskanya. Agtalda ka man? Kaano pa'y nagbalin ka nga ulidan? Si katay laklakayan ngawan manaknakem na. Unay daytan apa nagsasa umbakag. Saan anasaya at iti may nga asawa at kasta. No kayat mo tinasaya at saan ka makisamsampitaw kada makisagsagpaw kada gitag tutubaw. Tirubeng nakin kakasmay sa alakay ka mamagbaga. Unay daytan kaka. Ray, si kamat kimasambat ko Roy Barok. Da kayo magayam tata Pablo. Nagkapwang Barok. Mapan ko kumapasyaro na Jinky. Ngam naalak mo't kan tinagbain. Iso ngayon to mamin sa langan. Apay ako nam amabain ka. Kalat-latan ay mapay dito yung reknak na ita. Isa saan ako na nagtuloy. Ay awan ano kasta baraw. Agawan da ka. Awan taon ti parakin ka. Sayang ti kinatarakem. Nagkapoy-kapoy ka. Kasano ayat ti agpaturad data. Isya tamon ano isaw. Ay mo na. Maring pumuskol basit ti rubak.
Husto na ita, no kayat mau, kaduaan kan nga agsat. Kalpasan na, mapantapasyaran na jingkay. Sige tata, inton bigat nga raw. Apay ngay pabigat mo pa'y laangay. Narigat kag dardar sa udos tata, masapol ti timing olay day tang kaka. Nana aning, adaman damagag kara kayo? Inya day ta Barok. Dahiti akit pangalakla ang iti nasaya at kapanunutan. May papanitian niya day ta aya. Kwa, nana, idi inaram na kayo ni Tata Pablo. Anyang iti imuna ngay naramid na. Nah, apay ada kita ti damdamagam, Roy? Wana, tapno amok mat ti aramidak no mapanak agaram. Di pala iso ti nagdamagam. Nasay saya at matlang no da kayo nana. Sigurado nga awan bulaw na. Ay, husto ta kunam. Adda bulaw na ngamin ni Tata Mapablaw. Ha? Kasaro na kayong matngay nga inaram na. Ay kanayon nga may agpasya ri balay iday. Kun sipsip kini tatang ko da alakay. Ha? No kasta, sumipsipak mat iti tatang ni Jingkay. Ay, iso ka ditar armam. Tsak pa'y narugyan ata, mabainak nga ron na. Aging pormarak pa nga muna, tapno sigurado nga awan mintis na. Among Barok, saan mo't nga innapuraan nga men, day taabanag. Ubing ka pa'y, iso akasla mabain ka, mapanagaram. Unay daytan. Katno 25 ko na. Ubing ka pa'y mabalin mo to pagdatunan ni Jinky, into nagtawon ka iti 30. Anya? Sigurado, nakasagana kanton, iti day taatawon mo. Tawan ton, tibaak na. Kan may sa, amang ano adan ton, makauna ka ni Jingkay. Unay daytan. Ay, awan na patpatyam tumat ti bakal. Sige tata, da kayon ito nga rod, mangiwanwan kanyak. May papanitin na saya at aparagdaton iti babae nga inayayat. Agpasyar ka iti balayda. Ngam ni tatang na ti umuna nga armam. Itugo dami ti kalkalaingan na. Anya nga dita kalkalaingan na tata. Iyalamot na iti mang patayag ka nagiti matana. Tano agtayag ka nagiti matana. Amang ano idildil na paikan kanti anak na. Ha? Pagpatayag iti mata? Wal, arak. Isaw ti isagot mo, agraman na ima sa pulutan. Kita, no de pagkasaran na kayo adagos. Ha? Unay day ka nakapartak tata. Kasta talaga Barok, kas na kunakaon. Maday, tiyag kapoy, na maagawan ka. May bong ka. Naklakit di kayo ti may bong no maagawan tata. Amom nga rudan ati aramidam no kasta. Ay unay daytan kaka. Saan ka asumamsampitaw iti kakasta abanag Pablo? Kundi ka mang sugsog. Tanod da masikugan dita sikat ti mapabasol. Imposible mo't ngay bagada sinikugak. Sana dayta ti kayat ko asawan. Gapo iti kinasugsug mo a tao. Mapasamak ti sana rumbeng ang mapasamak. Kasta ti kayat ko asawan. Maawatan nagiti dadakkel na dayta sa naglabasan damay. Alangan may abuguungan na ti anak da. Mayat ket di ti kasta. Tapno maadaan da adagos iti apo. Ay na Pablo, darasudos dayta panunot mo. Kun sampitaw. Bagbagak lang ba't ila? Nariga ta bibiyangan ti kakasta abanag kunakmanen. Tanwad dadakis ang mapasamak. Sika ti sigurado ang mapabasol. Unay daytan kaka. Igatanga mo iti may sabuti nga itangad na. Inton na ulaw, maturog tumutay. O di nawaya kayaw magsarita ka ni Jingkay. Huwag nagpaiso niya. Ang adang atamat namnamak ka ni Jingkay, tata. Ay, dakkel Pagkunaan niyo nga tata. Malaksid amasipsipam ti amana. Nakatartaraki ka pa. Adaw,
kamat iti kasta kinatarakay. Oray di mo pala na ibagbaga ti gagaram ka ni Jinky, sigurado akumpod kan. Ay, nagsaya at ngayon kasta tata. Uy, Roy Barok, patsyanak, saan ka ngagkapoy-kapoy? No, madlaw mo, nga pa naggusto ni Jinky ka. Sakbaba mo? Ha? Unay mo ta sakbaba nun? Apay, liyaw, no, buhaya, asumakbab. Oh, gamatamon, di kayat ko asawain. Dinodorsok ti kasta tata? No, di ka agdorsok, ita apanawan. Awan madimulam Ngamen, pinarta ka na titignay ita. Amuman na itay makilumbang aso amangan. Kasta na ita. Ay, unay na itan kaka. Kasladyak kabalan tiyag kasta tata. Ay, awan namnamam no kasta. Laglagi pa. Nakapipintas ni Jinky. Isa di ka kumagsayang iti panawan barok. Masapo lang mapagtinlag mo tiwan na. Iti damo pala apan ang sarong karmaw. Ha? Ay, unay na itan kaka. Ne, si kamot gayam Roy. Anya ka diti bagam kanyak? Ni tatang mo kuma, ada na patag ni bagakin ko na, Jinky. Mabit lang tanak ayaban. Kunak no asino itayon tigagaram. Nimot gayam tatang. Uwan, Jinky. O sige, orayom nga rod tanak ayaban. Unay daytan kaka. Anyat, pakit kita am kanyak. Sabi ti arak, kanapulutan, nakastat, itin mo kanyak. Ha? Ay, kwa, anya nga ti kayat yung ay tata. Lamagag mampay kan karay. Asinaw ti umay mo sarong kara na talaga. Siyak, wano ti anak ka. Ay, kwa kuma tata. Da kaya adwa. Apay, ada kami adwa. Ay, kwa. Kasano day jaya na ya. Agayat ka karay. Wani nga ron tata. Sino ka na kami iti anak ka o ti ay ayatam? Ha? Ay, just kay. Ay, ti anak yung tata. Apay nga raw na sakti sagsagodam. Kwa nga min tata. Apay, inumot ayan ni Jinky. Ay, saan? Planaw, mabartikan? Saan mo tata? Dakil, panagram ko ka ni Jinky. Ngamin, ayatak unay. Ay, madala kaya? Iso ati pagpukusam, saan na siya? Oray na tanray. Ha? Isiminar kayo man, apasig akapoy, kunayat. Ha? Ayaba man na Dexter, Paulo, Rapi, kan Chris. Apay nagijaya ka baranggayan tayo tata. Padam nagyay, nga awan amo na kan ayat. Sa masapul nga isuro kayo analaeng. Tapno makanobya kayo adagos. Tanay, narigat tagbaak. Adaw, titumanor asakit ti baak. Anya, ang palpak mo ti insuro yung kanyak, tata. Saan ba't gaya magin inom ni tata sinom nga ama ni Jinky? Imposible asan nga uminom. No istit said ti ipasangom. Kanang itinaimas apulutan. Akas ti pinapaitan. Kilawan na nagaduditas tinaimas. Paturay na di na mo tilubong na Saan ko narigalwan ni ti arak? Mano urean niya di tata. Naibaga na mo tan. Saan nga inom? Di ka maawanan. Itinamnama barok. Di ka kapoy-kapoy. Tapno saan ka maawanan kunakmanan. Unay daytan ka. Dumngig kayo ana imbag, boys. Iti kasta. Maperpikyaw ti agaram. Unay daytan ka. Isim-isiman yaw. Ti kursunada yaw. No umisimad. Kidayan yaw. Kas kada sinyasan yawn. Anyangay ti sinyas mi tata. Nang matungog pa sumuti siya. Juan, anyangay ti sinyas me. May saka pa'y man. Awan naita kabuntog mo nga sao. Pimanaw tunjar armam. Di mo pala na ibagat ayat mo. Ha? Di sinyas na ibagbagak. Oray an na ditan na sinyas. Basta maawatan na.
Di kay agisinyas iti binabastos. Ta mga no arabisin na kayaw. Awalakit nga raod. Di mimat ammo tagsinyas tata. Isinyas mo ti pusaw. Kasta, kasta. Oh, mawatan nanton nga agayat kayaw. Kat numadlaw yaw amayat. Wano, adamot panagayat na kadakayaw. Asawaan yun adagos. Itarayon. Nagpartakan? Pinartakan at talaga na ita. Maliti kapoy kunakmanan. Ta malais ka nukasta. Kat kasano ang mga rodin ngay tata? Apaya si mali ka dito itumboy. Kat no para ka na iti puro. Wano pure na iti asaritaan. Anya puro ti kayat mo sa tata. Kano puro ak mo ta Pilipino, aw mo ti sa bali alahik. Ada, ang bayamot. Na ito nga min asaritaan. Kat puro nga ada anya tayo. Basta puro. In short, ada bukal na. Wano ada bukal na iti karabukob. Wala tayo kunada nga Adam's apple. Apay, ada bukal mo. Wano Adam's apple mo. Adula amin mo dayta nga bagbagam tata. Basta no gayatak, daytay napintas adayag, period. Ala, dumgag ka nga rodan, iti kanayunan nga seminar ka. Kada iti managbabay na bukalan, wano adaan Adam's apple. Ayun, ay kan kaka. Apay Pablo, anyat insugsug mo kada Dexter, Paulo, Rape, kun Chris. Sugsumot na ibagbagam. Talaga mo, iso nga rod, ajay dua, nagaramid dan iti parikot. Anya parikaot. Intaray dan dagiti nubnubya da. Na, nagpartakan. Agin sisidaaw ka. Kasikati si mampitaw kadakwada, kenang sugsugpay kadakwada. Kasanaw kat kapoy damag. Kasla dala pimpiman asaan ang makasidag iti babae. Pimpiman mo ta sasawaw. Sampitaw ka ki di akas kada sogsog. Sika jay sogsog. Ken sampitaw nawatam. No pa kay rubuan dayta ngay sa sampitaw mo ken panang sugsug mo kadakwada. Makamu ka. Ulan daytan kaka. No kabilenda ka. Dagiti naganak da. Makamu ka na. Awan mo dakas nga naramid ka. Pinagbagaak lang ida. Tamno saan da ama uday iti biyahe. Narigat tagbaak bakal. Man nakibiyang ka talaga ken sugsog. Alaka para makita at tilaing mo ita. Naglukon day alakay. Sumipngutan. Awan pa'y lang. Napanan naman ngatan. Napanman ngatan nakisampitaw. Wano ng sugsog. Bakal. Na. Ada ka magaya mo lakay. Kun, nay, apay tarupam. Kasla nagdiweg. Kun tamatam ka nagkapat. Apayan. Nagkabibaw pa si Subil kon Ay, huwag gayam. Gusto day ko ng bakal. Kinabildak. Sino atulisan tinang kabil keng ka? Ti ama ni Raoy. Ganjing kay. Na, anya basol mo ngay kadakwada. Nagtaray naman. Daytan, jay bagbagak keng ka Pablaw. Saan ka napnek anang sugsug kadakwada? Anya ngay tinaramid da. Ngaron bakal. Ay ka, dakala parikot dayta. Apay nga men na pinakibiyangam ti parikot ti sabalay. Adamot puso ken panuno da, sinugsugam pay laida. Oray ata nakabalas dan. Linugumandak mutan.
Isa na ikaro kaon kinagbildot Ha, anya mo tayo, no first part paila day ta, tadanto pa'y second part na. Awan ba't kuman tapirmi apinarigat dak. Sugsug pa mor, lakay. Agsawar ka kiday, agbirok ka pa iti sugsugam ang makitaraya. Ulay daytan bakait. Saan matan dakton ulisan. Kasta talaga. Kalpasan ti dogol kada kamool. Ibagam, asan muntun nga ulitan. Unay daytan kaka. Nagkindawak mo din kadakwada. Di ba makawan? Naingam, saan mo amay babawi? Ti pa nagtaray dagiti anak da. Naglanggong kanto mo nga men. Anya ngay ita. Unay daytan kaka. Ditan kagayem tinagibusan, ti pakasaritaan anapaulwan. Sugsog ken sampitaw. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay.